Kidam tanga por hut asonsi isi arsik ji da birta ke long pena jok Dillai to war krong phli ka che tok along ke ton ke lang ke pangching pena jok pinia dap apor ahut ihum tata di along kaddo kawe gram pharo hini ra phli a heroin nepon long cheklo Dillai police station ke parlo Dillai krong phli ato war ka che tok along ar niwang ason thak thaksi ke ton ke lang asai deng ponlo bangso hut isi arsik krong pen birta ke long duna teng pen ihum AS01NC 3848 tata DI long kiri ke tarle pasai ke deng pon hut hon the me gram pharo hini ra phli a heroin long pon lo ke long pon lok a heroin sabuna hom along ke thavet kaddu kawe hom kret rock an long pon lo bang so hut heroin ke wan along ka cherap dun bang hinia bang phuatum aphan nep ingnang pon chek lo kaching nang chek bang phuatum la ke Morigaon district Mikir Bheta police station ke parlo Silpukhuri ame karkali tang tamij udina sopo Faridul Islam ataningkan thongke praphola pen Moirabari police station ke parlo Lengipuri Sariapam ame karkali tang Abdul Kudus asopo Ajmer Ali ataningkan ingkora isi pusi pangthek pon Bangso asai ke deng hut Dillai OCSIUB Lutfur Rehman SI Akas Gogoi ESI Jiten Gogoi CRPF C20 kem bokajan atum cherap cheto dun pen keneblong check a heroin okasat nang aphan pura bokajan SDPO John Das APS ari dengsi pale damlo bokajan pen ananterang karbiang long line